wajjin jechuu harfiin isii yookaan aayeen isii hundinuu ora'aan dhuma sun hikmaa rabbiiti waan godheef isuma beeka. Ammas suuraan tuni dhumti isii harfi ra'aati حتى مطلع الفجر رأان دمت سورة قرآن كدمت إسي حرف رأات دمته تناوجين كدن ججو سورة كناوجين كدن لما دبرسيني سدي دبرسيني جرة سدين دبرسيني إنا أعطينا والعصر إيفي والعاديات اللي انتسا إن ربهم بهم يومئذ لخبير تنان أفرجتو كنا أولدتي جهت وافي ما إدافة لقمان فأه فاطر فأه اقتربت الساعة وانشق القمر فأه كذا كستي وفدا اسنما لك ودا الرجايا أنقروا ونسنيمه سورة دمت إساء حرف رأات دمته سورة قرآن سورة قد أنججو سنين. أوكي يو تفسيرة سيني. بسم الله الرحمن الرحيم جلك أمني مكا ربي قداتي إنا نطيع رب أنزلناه نبوفن قرآنك كنا في ليلة القدر هل كان ليلة القدر بوفني بالقرآن كنا وما أدراك أتمالي بيته كمالت سبيسيس ما ليلة القدر والليلة القدر كنت يا محمد أتمالي بيته إن بيت نصي ما دقي سبرسيفنا ليلة القدر خير نجعل بر هل كان تكيتش ليلة القدر خير الرجال من 1000 شهر باتي كما تكو كأمو ليلة القدر كي سنجر باتي كما تكو الرجال بر تنزلوا واتكا ليلة القدر دبته كتا درائني دبتي مالي ليلة القدريني باتي كما تكو الرجال سنتك أمس وين ليلة القدرين كبو تنزل الملائكة ملائكة نبوتي بر والروح ملائكة نبوتي سمي ترب فرا إلى هجمي أجسمي تكاتي حاج ربي بؤو إساني في الكنسن سمي وندرا قد بؤني ملائكة والروح جبريل اللين نبؤ الرجال ملائكات قولوا إبجاه قبا قمنا إبسدي قمنا إبسدي قبا تنزل نبوتي الملائكة ملائكا والروح جبريل اللين فيها هلك ليلة القدر سن كيسة سمر كأني قمدتشي قد بؤني بر سلا ملائكة قبصمت سي سمي بني آدم في جني قبصمت دتشي نوتي ألبهون دندنو ملائكة اللي نقدمت كاتي وعين دفتو يوم ملئ بإذن ربهم ويتم ربين هيا مساني قدي في ذا إساني كنه سمر كأني قمدتشي بوان كيستو هلك ليلة القدر سن كجبريل اللين كيس جرو ملائكة هدوم بوتي إذني يوكان فيزا رب ساني كنين بوتي أوكي مال قبتي بوتي من كل أمر ويت ملائكة بوتو سن أمري وان جرو في جرينتي
du'aa fi jirutti hidhaa qabu waan amata tokkoo hunda qabattee murtii rabbiin dabarse qabattee gadi hin buuti. Anuutti deebi'ee bal'isuuf jira. Salaamun halkan sun bar halkan nagayaati. Halkan nagayaa halkan walqixxaawaa ka inis hin dhoowwine ka inis hin qabbanoofne ka shayxaanillee halkan san keessa bobba'uu hin dandeenye halkan sun halkan kabajaa qabu hiya leeylatul qadriin nuhimnu kun yeroo aftira maghriba eegalanirraa ka'ee hattaa matla'il fajri haga fajriin bahee salaanni subii salaatamee irraa bahutti. Yoo subiin salaatamee irraa bahee aduun baate leeylatul qadriin dhumatee jira. Halkanuma tokkicha san wayittuma gartee aftira Allahu akbar jedhanii maghribaa sanirraa ilaa haga salaata subiiti jechuudha. Maxla'i jechuun bahiinsa jechuudha. Haga fajriin bahutti jechuun fajriin bahuu bichaa miti haga salaannee irraa baanutti. Ayyee suuraan tun ayata 5 kun akkas jedha. Ammoo duuba itti deebina. Deebinee ifna insha Allahul Kariim. Hikmaan amma sitti haasawuu innu wayiitu jira. Hikmaa sana oguu haasofnu mee bismillaahi kanaan haa eegallu. Bismillaahi irrahmaan irrahiimii kana amma dura irraa waa isinii himee jira. Wanni isinii hime qubee 19 qabaatu isinii hime. Durri nama bismillaahi irrahmaan irrahiimii katabee itti fayyadamee Nabiyullaahi Suleymaan jennee dubbannee jirra. Okkeessu waan nu baranne tartiibni qur'aanaa hedduun bismillaahi irrahmaan irrahiim yookaan qubee 19 kanarratti deemuu isaa dubbannee jirra. Bal'inaan ammoo yaa ayyuhal muddassir alayhaa 19 achirratti itti dhufnaa jenne. Ammoo sanii asillee ittuma dhufna bor galgala itti dhufna yoo rabbi achiin nu ga'e iqra bismi rabbika alladhii khalaq. Bakka qur'aanni jalqabatti bu'ee jechoota qur'aanni nabittiin bu'e jalqabaa sanirraa hoggu haasofnu insha Allahul Kariim bismillaahi kanallee xiqqoo daballee haasofna. Amma ammoo waan isin himuu fedhe bismillaahi irrahmaan irrahiim kun qubee 9 haa ta'uutii malee qubee 19 haa ta'uutii malee qubee 10tu deebi'e. Qubee 10 qaba. Fakkeenyaaf ba'a siin miim alif laam ha'a qubee 6 ha'a fi nuun ra'a ya'a qubee 10 ta'e. Qubee 10 ta'uu isaa kuni bismillaahi irrahmaan irrahiim galii irraa hambifne tadeddeebite jechuudha. Qubeen ammoo hin deebi'in bismillaahi irrahmaan irrahiimiin irratti ijaarame qubee kunii amma lakkoofne kana. Suuraa tanaa wajjin suuraan ra'a irratti dhumte si ra'a suuraa 10 jenne. Tartiibni 10 kun baatiin ramadaanaa halkan isaa guyyaa 10 addaan qoodama. Garagalii wal fajri irratti illee dubbachuu henna walayaalin 10 yeroo hajjii guyyaa kurnii jedhee irraa dubbate rabbiin nabillee guyyaa kurnii sanii akkaan darajaa godhee darajaa inni qabu irraa dubbate. Kurniin kun maaliif godhame yoo jenne mee itti dhufuuf jirra haganuma asii qabadhaa walayaalin 10 wal fajri irratti itti dhufna insha Allahul Kariim. Duuba inna anzalnaahu nuti qur'aana kana in buufne yaa rabbiin fi leeylatil qadri halkan leeylatul qadri qur'aana kana buufne jedha. Suuraa dukhaanitti inna anzalnaahu fi leeylatin mubaarakatin jedha. Halkan barakaa qabu qur'aana kana buufne jedha suuraa dukhaan keessatti. Suuraa baqraa keessatti ammoo shahru ramadaana baatiin ramadaana الذي أنزل فيه القرآن بري باتي قرآن كيس بوفمي
akka sadii ta'e akki sadeenuu ammoo waliin diigne waliin dhibu jechuudha. Waa wal jabeessu malee. Baatii 12 keessaa baatii ramadaanaa bu'e. Baatii ramadaanaa keessaa halkan leelatul qadrii bu'e. Halkan leelatul qadrii santu halkan barakaa qabu. Akka itti barakaa qabu halkan tokkichi suni halkan 1,000 caalaa bar. Halkan baatii 1,000 caala. Halkan tokkichi suni baatii 1,000 guyyaa isiitii fi halkan isii irra caala halkan tokkichi sun jechuudha. Waa inni caaluun nuu dubbatuufuu jirra. Amma duuba sadeen amma isinii hime kuni akka itti waliin diigin fakkeenyaa fi mee boruu itti dhufna ilma namaa kana yeroo takka biyyarraa uumee jedha. Yeroo takka dhoqqeerraa uumee jedha. Yeroo takka rabbiin yeroo takka dhoqqee ajooftuu jedha. Yeroo takka akka okkoteetti qilqil jettu kanarraa uumee jedha. Duuba wanni kun waa wal dhibu hin qabu, waa wal jabeessu. Wanni wal jabeessu ibalu fakkeenyaaf jayina yoo jenne ibalu hayyu yookaan beekaa yoo jenne ibalu amanamaa yoo jenne ibalu dhuga dubbataa yoo jenne wanni afran an jedhe kun ifi ibalu arjaa yoo jenne waa shanan amman dubbadhe kun martuu faaruudha. Eega faaruu taate waliin diidu osoo silaa jenne ibalu hayyu jenne ibalu kijibaa yoo jenne ibalu arjaa jenne ibalu ammoo sodaata yoo jenne muya yoo jenne wal diiga gara tokkoon faaruu argatte gara tokkoon aybii argatte jechuudha. Duuba kuni halkan laylatul qadrii bu'uu halkan barakaa qabu bu'uu baatii ramadaanaa keessa bu'uu martuu wama takkittiidha. Akkaatama isiin itti taate qofa akkuma amareef nu dubbanne kanatti addaan ta'e malee. Bu'iinsi qur'aanaa kun akkam yoo jenne nabii keenya ammata 23 keessatti suuraa 114 juz'ii 30 irratti bu'ee jenne. Amma 23 keessatti duuba raawwatame. Ammoo rabbiin asitti halkan leelatul qadrii qur'aanaa kana buufnee jedha. Akkam yoo jenne lawhal mahfuuz irraa baytii samii tokkoffaa jirtu sanitti rabbiin buuse qur'aana kana lawhal mahfuuz irraa baytii samii tokkoffaa jirtu sanitti buuse. Hogguu buusu eegasii amma 23 keessatti nabii keenya irratti suuta suutaan akka yeroon barbaachiftetti itti bu'aa dhufe jechuudha. وقرآنا فرقناه على مكث قرآن كان أدام ببافنه سوتا ونزلناه نبوفنه تنزيل بوسو بوفنه يا رب سوتا أكاتا غافين افتتي أكاتا شريعة تقول تما ديمتتي ربي نمتا إذا مسدي كيستي نبي كنرتي بوسيفتي. وما أدراك أتمالي بيت يا محمد ما ليلة القدر كوانته أما در اللي سنه مجرى القارئ الرتي في ويل لكل همزة الرتي جتش. وما أدراك نوان في ربي النبي كان برسيسي وان أمو وما يدريك أم في ده إني من فكس ما جل سجن. دوبة الليلة القدر كان وأنت احتمال بعيته سيهم نادقي ليلة القدر كن خير نجعله من 1000 شهر باتيكم تقرة جعله باتيكم تقويجون ما سديتمي سدي في وي عبادن halkan tokkicha kana qofti ati dalagatte ibadaa atini amma 83 dalayde irra caala yoo halkanoowwan leelatul qadrii amma 83 san keessatti waan adda yookaan jiruute keessatti leelatul qadriin sirra dhufe dalayde malee yoo halkanoowwan leelatul qadrii keessaa baafne halkan tokkichi sun ammoo waan amma 83 fi baatiiwwan wahii dalayde irra caala. Duuba
أكا جتنا بيتي صلوات ربي وسلامه عليه رباط يوم في سبيل الله هل كان تكبتشا جهاد فدايته وردية قبتي وردية بلوتو كوراني كون رفيجو خير الرجالة من ألف ليلة هل كان كما تكون رجالة هل كان تكبتشا وردية قرار ربي كيسة تتبولت فيما سوى هل كان وانسان كان تين هل كان كما تكون رجالة هل كان تكبتشي أتقرتي بولتي هل كان برو ككيسة صومنا في ككيسة عبادة اللي دلقا يقول قدرين كيسة جراتين هل كان تكوش إرج على يجو أكاسو ما كنا مو سنة كان كم تقرج عليه كم باتي كم تقرج على يجو ليلة القدر كل يوم يوجنه تكا قرآن يوم بيوجنه باتي رمضان أبو هل كان ليلة القدر بو بينه برني رب التنوهم أمو هل كان إني بؤسو يوم يوجنه سلا إقرارتي اتدفنا أسيتو ربي بوسو همي يودو بنا اللي همان كبو ربي بيك ورقرين هل كان دمي ترباتيا ورقرين هل كان ترباتيا ورقرين هل كان سقليتيا ورقرين هل كان دمي تكوتيا هل كان دمي سديتيا أكل مجد دوجرا أمو تأنسو وما لا مجد دوجرتي يو أكا قرآن بؤولا اللي أكا تاريخ نيموتي وياك أتربى رمضان تهو فقاتي لكن أكا ربين أسيتي يموتي هل كان لقدري أمو كن ينبودا كيس جرا هل كان دمي تربى تهوتو ملا قافني لولا بدري لولي تقفا كإسلاما قدان كربين إت إسلاما نصري ملايكان كم شنغرتي سمر رادفتي تشيك دبوتي إسلاما وجي لولتي إسلاما تمسيتي هل كان سني هل كان جمعاتي هل كان جمعاتي باتي رمضاناتي أمالي هل كان جمعة باتي رمضانا ويا دمي ترباتي ويا سن نصرين ويا سني نصرين إسلاما أرقم يجو akkuma halkan sun gartee halkan gartee didami torba sun nasriin guddoon irra dhufte san Allahu a'lam halkan qur'aan irratti bu'elleen halkan lailatul qadri ta'uttu didami torba san ta'uttu mala rabbittu beeka garuu duuba ergamaan rabbi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saxaabaa isaa tiif himuu fedhee wayitaa rabbiin suuraan kun dura turtuu bu'ee ammoo laakiin shari'aa hedduuti dalaguuni eeguma madiinaa dhufan booda saxaabaa isaati himuu fedhee leelul qadrii kana halkan inni ta'e himuu fi feenaan nabi ka himuu fi fedhuu jara lamaan takka wal dhabde achumaan wayita jara walitti araasii irraa bahe rabbi qalbii isaa irraa ni fuudhe eegasii waan jedhe duraan isin himuu fedhe ammoo inni sun gartee na jalaa hatamtee jirti isinirraa namni ka barbaadu ta'e halkan leelul qadrii san kunyii booda halkanawwan qaraa keessa barbaadadhaadhaa jedhe saxaaba rasuulaa gaaf tokko manaman rarrafanii isaa nama hedduudha. Isa martuu manama arganii ka'anii dhufanii nabiitti himanii bari yaa ergamaa rabbi manama agarree bar. Leelatul qadriin kun kunyii boodaa keessa jiraatu halkanowwan qaraa keessa jiraatu agarree jennaan uraa ru'yaakum manama keessan numa seha'anii qad tawaato'at kama haqiiqaa san yookaan wama jiru sanii wal galtee seha akkasuma kunyiin boodaa keessa barbaadadhaa haga ديدمي سجلتي ديدمي تكرر كاسا زمن رسولا يروتك صلوات ربي وسلامه عليه ليلة القدرين الكن ديدمي في تكو سنتهي أرجمي كبرو اتندبلو أشمتي دابنا